Akagambane gakomeye kuri Balthazar Ongonga, umwishywa mukuru wa Perezida Obiang, akaba umwe mu bari bagize inteko nshingamategeko yashinzwe kugenzura ubuyobozi ndetse n'imitungo yagendaga inyerezwa mu gihugu cya Guinea Equatorial. N'umugabo Balthazar Ongonga yari umwe mu bagabo bari bafite amahirwe akomeye yo kuzayobora igihugu cya Guinea Equatorial mu buryo kandi bw'ibanga. Nyuma y'uko uno mugabo aje gutahura akagambane gakomeye ku gihugu cye ndetse n'ukuntu imitungo igenda inyerezwa muri iki gihugu cya Guinea Equatorial, maze akagenda abyigaho gake gake ashaka kuzana abayobozi bose hanze, nabo niko guhita bamukorera akagambane ko kuba bamuga abagore, kuko ngo ushaka imbwa ngo ayitegesha inyama. N'umugabo Balthazar Ongonga bamuteza abagore bagera muri 15, aho ku isi yose hagaragaye havugwa ko uno mugabo ashobora kuba yaryamanye n'abagore 400, ngo video 400 zose zishobora kuba zihari. Nta mabeshyo, twese twarabeshywe ndetse twese twakozeho inkuru. Twese twarabeshye kandi twese twakozeho inkuru zigiye zitandukanye kuri uno mugabo zitari nziza. Ibi ni ukubeshya kugira ngo uno mugabo Balthazar baze kumushyira hasi, kuko we yarashaka kubashyira hasi. Uyu mugabo yarashaka gushyira hasi Obiang ndetse n'umuhungu we bita Mengwa. N'umugabo Obiang ni bavuga ko ufite imyaka 82 uyoboye kino gihugu cya Guinea Equatorial, rimwe mu bagabo bakize muri Afurika ndetse no ku isi, wagiye imitungo yise ayirundiraho. Aho byaje kuvuga ko uno mugabo yafatanyije n'umugore we ndetse n'umwana we kugira ngo bashyire uno mugabo hasi Balthazar, kuko ibyabo byose yarabizi. Yagiraga ngo bose azabashyire hanze umunsi umwe. Yakoraga iperereza yicecekeye maze nabo bamwigaho kugira ngo bamushyire hanze. Balthazar umwishywa mukuru wa Perezida Obiang yari umwe mu bagabo bari bitujije cyane kandi bari bafite amahirwe yo kuzayobora iki gihugu cya Guinea Equatorial. Wabigenza gute? Video zose 400 bagiye babeshya ko zasohowe na Balthazar, ari ndana video 30 ziragera hanze. Ese wowe ufite zingahe ku buryo wakwemera ko zino video zishobora kuba n'umugabo wese yarazikoze? Iyi ni isi y'amabeshyo, iyi ni isi ya politiki aho buri umwe wese abeshyerwa kandi bigahama ku buryo bwose bwumvikana, buri umwe wese agakoraho inkuru. Urakaza neza mu isi y'amabeshyo, maze ungurikire kuri YouTube yanjye yitwa Mezozone TV, umenya amabeshyo yose, umenya amabeshyo yose yakorewe n'umugabo Balthazar, akagambane yakorewe, ndetse no kuba nawe uri mu bantu bamushinjije ibyaha. Ngurikira kuri Mezozone TV umenya amabeshyo yose. Ikaze mu muryango mugari w'abagize Mezozone TV. Nawe niba utarakora subscribe, wakanda subscribe, ugatera comment ndetse na share. Iyi ni inkuru nziza kandi igomba kumvwa mu matwi y'abantu benshi. Nyaboneka uyu mugabo Balthazar yari igitangaza muri kino gihugu cya Guinea Equatorial. Uyu mugabo bitewe n'uburyo yakoragamo ibintu bye, nabo bagiye bamwigaho gake gake mbaka bamenye uko ateye ndetse n'ibyo akora, maze nawe bamutega inyama. Uganirwa abandi ushaka imbwa yitega inyama, nawe bamuteze igufwa maze arangije ariburonjoka. Aka ni akagambane kakozwe hamwe n'umuhungu wa Obiang ndetse n'umugore wa Obiang. Barangije bakora akagambane kugira ngo uno mugabo Balthazar maze nawe aze kugaragarwaho icyashwa, kugira ngo nawe amere nk'ugiye hasi mbere y'uko bo abashyira hanze. Obiang yari umuperezida wa Guinea Equatorial kuva mu mwaka w'2016. Bivuze ko uno mugabo asaga hafi imyaka 8 ayoboye kino gihugu, hamwe n'umugore ndetse n'umwana we. Bakekwaho kuba bafite amamiliyari akomoka ku mutungo kamere ukomoka ku gihugu cya Guinea Equatorial, ariko badashaka kugaragaza. Ibi byose umugabo bitaga Balthazar byose yari yaragiye arabigenzura, maze abishyira ku murongo, arabyorganiza, ategura n'uko azabashyira hanze, dore ko nawe yari umwe mu bana bavuka aho ngaho muri ubwo muryango wa Perezida, kuko yari umwishywa mukuru w'uwo muryango, maze akaba umwe muri abo bantu bari bafite kuri ako kayabo k'ayo mafaranga abona gutyo. Nubwo we yari agafite, ariko we yashakaga uburyo bwose yazabivamo. Maze uyu mugabo afatanyije n'umugore we ndetse n'umuhungu we bitaga Mbange, bahangaje uno mugabo bamwibita Balthazar kugira ngo bamugushe mu cyaha, kugeza ubwo kino gihugu bacyoretse mbaka bahomza bakakinyunyuza mu mitsi. Nubwo iki gihugu gifite ino mitungo ingana gutya, ariko cyose kirakinye ku buryo bwose bushoboka.
ibaze ko kiri mu bihugu 92 muri Afurika ndetse ku isi hose bikenye kandi gifite umutungo ndengakamere. Avuga ko uyu Balthazar nk'umwuzukuru mukuru wa Obiang, umwishywa nanone mukuru wa Obiang, perezida w'iki gihugu cya Guinea Equatoriale, we yari umwe muri aba bagabo bagize inteko nshingamategeko ya kino gihugu cya Guinea Equatoriale cyari gishinzwe kugenzura imitungo ndetse no kunyereza umutungo byagendaga bibera mu kino gihugu. We yari yaragenzuye neza amenya n'ikintu cyatemaga kino gihugu kidatera imbere, maze byose abita mu gutwi, agenda akora iperereza rye ryimbitse ku buryo bwe yagendaga akora gake gake. Bazi ko abo bagore bose bamuteze bakomeye, ari umutego uyu mugore wa perezida Obiang ndetse na muhungu we Mbag bateze uno Balthazar kugira ngo Mbaka agwe mu gatego maze barangiza bamushyire hasi. Batubeshye ngo bafite video 400 z'uno mugabo Balthazar aryamanye n'abagore 400. ni amabeshya. Ibi ni ukugira ngo bamuharabike maze azave muri gereza afite icyasha. Ese wowe urabyumva niki wakora uba yuri Balthazar? Sibye ko nawe kana gatego bamuteze kihuse kandi gahise kamufata akaba nk'umushibuka gwahise gukwirakwira isi hose. Ubu nda kinyamakuru na kimwe cyari kirandika inkuru ivuga ko uyu Balthazar ashobora kuba yararyamanye n'abagore 400. Usibye ko byabishije ndetse bikanashyirwamo n'imbaraga n'abagize bamwe mu bagize ikino gihugu cya Guinea Equatoriale nk'abaperezida ndetse n'abanditsi b'inkuru kugira ngo uno mugabo Balthazar akomeze ashyirwe hasi. Twarabeshywe kandi turakira inkuru twese twazanditseho tuvuga ko uno mugabo afite video 400 z'urukozasoni zose yagiye akorera ku bagore batandukanye. Mfite zingahe? Njye mfite zingahe? Urawe afite zingahe? Icyakubwira ko uno mugabo ari umutego bamuteze kugira ngo bamushyire hasi mbere yuko we abashyira hasi. Yari umunyabwenge cyane kandi yari anafite n'amahirwe menshi cyane akomeye kuba yayobora kino gihugu cya Guinea Equatoriale, maze nabo bamwigira umutwe wo kugira ngo bamushyire hasi mbere yuko abashyira hasi. Uno mugabo Balthazar we yarikoreye iperereza rye ku giti rye ricukumbuye maze atondeka n'urutonde rw'abantu bari bagize buno buyobozi bose banyunyusaga imitsi y'iki gihugu. Yategereje kubashyira hanze maze ategereje no kubashyira ku rutonde maze yarangiza akarekana n'ukuntu bino mitungo inyurezwa. Icyakubwira ko uno mugabo Balthazar yari umwe mu bagabo nawe bari banyereza ino mitungo, ariko we mu buryo bw'ibanga we yagendaga akora iperereza ryimbitse n'ukuntu yagendaga abajogoramo bose kuko abagize umuryango ahanini wa perezida aribo bari bahatse ubukungu bw'ikino gihugu bose bari baragiye barabwinyerereza babushyira mu mifuko yabo ndetse bashyira ku makoti yabo baruzuza bubaka imiturirwa y'amazu ndetse ngo bagenda bagura n'imigabane hamwe hatandukanye, bagenda bahagura amazu ndetse bahagura n'ibintu by'ibibaya. Balthazar akimara kuvumbura ino nguru nabo bamukozeho iperereza ryimbitse maze bamenye ibyo akunda kumutega abagore. Umugore wese yaryamanye nawe. Icyakubwira ko gano mashusho umuntu wagamufataga yibwiraga ko nawe ari kugafata ashaka kuzagashyira hanze, ariko koko se kari akagambane. Ubwo Balthazar atabimenye we yakomeje kugendera mu buryo rwa njya n'aba maze kandi ari kugwa mu gace k'ababanga. Icyakubwira kandi n'amashusho 30 yarajya hanze. Wababaza atarese izo video 400 ziri hehe ko hagaragaye kuri YouTube ndetse no ku bandi social media gatandukanye ndetse nka TikTok, Instagram, yahoze ari Twitter, Snapchat ndetse na YouTube. Hano ama video yakomeje agaragara ko abeshyira uno mugabo ko yaba yarakoze ibyaha bingana gutya. Ari amabeshya. Iyi ni isi yo kubeshya buri umwe wese ikinyoma kigahita cyubaka kwirakwira isi mu gihe kingana n'amasegonda makeya cyane. Beshewe nonaha inkuru ikakwirakwira ndakubwiza amakuru bwacya wageze mu mahanga. Sibye ubuhanga bwo uno mugabo azize bakunda n'ikinyamakuru n'iki na kimwe kigeze cyemeza ko hano amavideo ashobora kuba hari, ahubwo abanyamakuru bamwe b'abahanga nibo basesenguye neza iyi nkuru, maze ikinyamakuru nka Red Blue Jade nayo iyi nkuru cyayanditseho
maze kigenda gisesengura ukuntu buno mugabo yagiye ahohoterwa ku buryo bwose bwumvikana no kugira ngo umute mu kagambane ngaka n'umugore n'umwe yigeze aryamana nawe woroheje, usibye mu bagore bari bakomeye bose bari agatego kugira ngo buno mugabo ashyirwe hasi. Leta za Engonga, icyamamare cyakwirakwiye ku isi hose kandi cyari kigiye kuzakuza.